Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 6, versikulo 19 ken 20. Diyo kadi ammo at ibagiyo ket templo ti Espiritu Santo. Diyo kadi ammo nga agtaeng kada kayo daytoy nga espiritu nga inted ti Dios. Saan nyo ako kuha ti bagiyo? No diket kukuha ti Dios. Nangina ti inggatang na kada kayo. Ngarod, aramatan nyo ti bagiyo, apakaidayawan ti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Tatang, papanamanan. Di talaang. Anya dito yung bulsayo. Arak ka di manan dayta. Sagpaminsan lang. Tatang, isardang mo kumanti aginom. Na. Kawan, insardang kon. Inkarem ijay doktor mo idi na ospital ka. Asaan ka nga aginom iti arak? Atidog ti biyag ka, baraw. Nyamat ni tatang. Kasano nga umatidog ti biyag mo, nubaybay amat ti salunat mo. Ay, papanam. Mapanak ijay garden, tatang. Nakamula ka. Agmulak pa'y laang, tatang. Ay, anda kwartam dita. Aunay matan ni tatang. An-anwan nyo ayat ti kwarta. Anda karod kayat ko agatangan. Di na ngamin kayat ngay kanina nang mo iti kwarta na. Ikan ka, tatang. Ngam saan mo kung mga igatang iti arak? Wan. Igatang ko lang iti merienda. Malan, ikan na kaon. Tanang, napananmanan ni tatang? Sa dino kumapay nga iti sabali a papanan na. Adda imbulsa na nga arak itay pimanaw. Anya? Napanmanan na kiinom? Sa anak-anak kurang anang bagbagakan ko na. Siyak pa yun ti mauma. Tadinak mo't dengdenggan. Unay mat ni tatangan. Kaano la, idinaggapo iti ospital. Ay naanak ko. Talaga anatangken ti ulo di amayo. Wen nga rod di nala mapanunot. Anarigat ti agbantay iti ospital. Tatang, agawitan. Kababain nga umay nakasuksukunan dito'y nakiinumam. Abaya, sukunan na. Kabalak na gawin, may isa. Imbaunak ni nanang. Ginana ako matanaban nugak. Ay, suksukunan kayo pa'y lang. Kabalak nga rin na gawin. Ala, tulungan kayo na tumakdar. Tani, pinanawan da kayo dagiti kakadwayo nga agiinom. Si kalangan tinabati dito eh. Nini. Matumba ka. Kumpet kayo kanyak tatang. Sapay adayo ijay balay. Unay kat ni tatangan. Nabarbartak manan. Kunak tumot keng ka. Anya launa yun ayat ti pagkaskastaan na. Ay, jak ammo. Isun samat kan ti pangigat-gatangan na iti pensyon na. Arak kan sigarilyo. Jak ammo, tadinak ik-ikan iti pensyon na. Tano dumawatak, nagado asa una. Kan noong tanyo, agsakit mat tinakam na, nanang. Una, katno kasta mabartag, siyak pa iti mang banyos kan kwa na. Imbes kumaamapan na sibugan dagiti mulak anateng. Day takot ita nanang. Inton agsakit, datayo manan ti kakaasi amapan mang bambantay kan kwa na ija ospital. Nakarwar kagaya man ija ospital, pare. Wan pare sa tor. Napiksak manay. Mabalin manay. Mabalin man ang tiyan niya, pare. Tiagsyat Ay, sigakit di mat. Isardang munday ta abisyom. Tanay, mayos ospital kan. Pakadanagam may. Kita am na ito'y lapayag ko, pare. Apay day talapayag mo. Apay di ka mamatay, iti ibagbagada. Ano dakkel ti lapayag mo? Napaot mo ti biyag mo.
Mamati ka dita, pare? Wan! Iso asi ka tabasit talapayag mau. Ay, mabit ti apit mau. Karne ti ginatang ko asi daan tayo, lakay. Karni manan. Manan? Nay, itatayo lang agsida iti karne. Natanglatan ti sidaag. Di mo igis-gisa, tadyak kayat tinamantika. Makamu ka. Sidaan nyo laang dayta karne. Papanam nga rudan. Inaklaang aginana. Ringan naktulatan no manganan. Nay, anya day taug-ugutom kita, maray. Yal alaak man iti si daan na ni Sator, tadi namot kayat di si Damay. Kayat na ti ugot ti kamutay. Ay, kayat na maray. Imbag pa'y nila kay mo, maray. Takayat na ti agsida iti natang. Ni kumparay, ay na, pawpawilan mi nga agsida iti karne. Nga makiapamot no pagsidaan mi iti natang. Sigod anatang ti kayat ni Sator, maray. Iso akaasi ti apo, saan pa'y anaus ospital? Kasta aya? Wen, normal ti dara na. Ken awan ti marikrik na nga anyaman iti salunat na. Wampay sir, bimot kagabihan. Na, apay man na nakasta ti bagpagam. Anya ba dayta si daan? Kalas. Nasayaat ken kada ito'y tanateng. Ay, makauma na kita ngay paspasidab kanya. Anya ngay nga ruti kayat mo. Jay taba? Mapanak lagi nung iti arakan, no kasta mo laang, nay. Na, apay, asino ti bot-bot ngam? Ala, ingka, tanog sakit ka manan, makaamukan iti biyag mau. Tatang, agoy-uyap ka manan. Awan na ito. Ang sigsigarilyo ka manan. May salaang. Ay, ungtan na ka manan ni Nanang. Isaw nga ron adituyak likod ti balay ngagsigsigarilyaw. Tapno di makita ni Nanang mau. Ay, natatang. Talaga ngamin anagtangkan ti unom. Iso akanayon ka maungtan. Ay, susapo. Sabalin ti panaguyak yu. Isardang yung aminan ti panagsigarilyo yu. Tatang. Diyak pala sumurot kan kay jay taltalon lakay. Taapay. Sapay ado ti buburasan anatang. Nagsakit manan da ito'y sakak. Makitam dayta. Nangan ka ngamin manan iti bawal kan ka. Wan nga rod. Di naklatultuladan. Alaing kan. Alao mo dyan sa ganak abalon mo di tarabaw ti lamisaan. Sino da ito'y nakaturog dito igit ti kalsada? Kas lalakay mat. Kas laamamok Nimot kumparik amane. Ay, nabartak manan. Pare! Pare mani! Pare! Ay, una yan. Agriing kan, pare mani. Ay, saan ka maturog dito igit ti kalsada? Ay, inak man la ibagan ije balayaw. Apay, pare Sator. Nalabsak ngamin ni pare mani ije igit ti kalsada ang nakaturog. Anya? Nababartak mat. Ay, isumat lagayam ajak na sangputan dito'y balay. Napanman gayam mo naginom. Ririingak nga raud. Ngam saan mat amaraeng. Agyaman ak pare ay may muimbaga. Awan anyaman na. Delikado nga minkat. Taado ti aglabas alugan. Ay, nauma akon amang bagbaga iti amayaw. Ay, apay ngamin asaan na nga isardang ti aginom iti arak. Kaslaki maro matikin na mamartek na. Maturog pa yan di taigid ti kalsada, Nanang. Saan mat nga rod amabali na kanayo na bambantayan? Tamapanak mat aglako ijay palingkay.
No kumatuladen na ni Mang Sator nga uray no kasjayan alakayan, nagagatlat amapan jay taltalon. Una, tanisa tor, napigsa. Saan nga men amang nginom? Kasanumat nga main, adu ti bisyo ni tatang, saan napay akayat agsida itinatag. Maray, umay kamot gumatangan ay tilakaw. Tanay saan pa'y anak sayan? Kunak man no saan kan ngaglaklako, Maray. Ay na, nagsardengak laan naglako, idi na ospital nila kay ko. Angam ita, aglako akmanin, Maray. Tani, awan mo't pagbiag ni kinila kay ko jak aglako. Wan mo't kit di Kanjak mo't din maibaon nila kay ko amapan agkalam. Tanay, jay mo't laaging inom tar aramidin na. Wan nga Rod, nakita ka no nila kay ko iti kalsada nakaturog idi na minsan. Ay na, Maray, isun ti sakit ti ulo. Imbes ko maatulungan nak nga agbiro, takabailan na pa'y mo. Angam saan? Taday't agin inom tar aramidan. Anyamot tan. Maala nga Rod, gumatang ako ni itilako, Maray. Na, agin inom ka man. Nodak ijeruar makininom, magunget ka. Nodak dito yung nagtibalay, agunget ka. Apay nga min asaan ka asumardeng nga ginom. Ay na bakit? Kasapulan ti bagay ti alkohol. Una, ngam inal daw kamot nga gininom. Apay aya madanagan ka. Dakkel ti lapayag kaw, iso ang mabayag ti biyag kaw. Oho, adula amin nasasawa. Ay, mariknak a pumigpig sa kahit no makainom makiti arak. Tumartarakyak pa ya! Pare sa taur! Paray! Ne, si kamat gayam pari mani. Imbag man ta nakapasyar ka dito'y talon ko. Adama gayam abong-abong mo dit ay. Wan, pare. Ay, anak. Apay, nagadumot na manok man, paray. Imbag la pangalaan iti sidaan, pare. Mayat da kita, tas andaan napakan iti feeds. Ay, paray. Adaawit ko dito'y nga arak. Aginom taman. Ay, pasensya ka na, pare. Ngam nabayagan as anak nga agin inom. Kaano pa'y? Ay, adda ngamin ulcer ko. Kat ko na jay doktor, nga sardang kon ti aginom. Isu amanipod ide. Insardang kaon. Tajak mat kayat ama ospital manan. Ay, kat mang party ka nga rodan iti pulutanin Sidaan talatan, pare. Kaya't ko nga rod ti aginom. Kastoy langan, pare. Mang tiliwak, taiyawin mo. Sidaan yu ijay balayaw. Ay, sige man. Tapanag ko na talaga asaan ka mapilit nga agsyat. Sige, pare. Agpili ka. Ay, awan manan ti amayaw. Jakmot na sangputan dito'y balay, nanang. Napan man siguro na ginuban Sapay rabiin. Ay, saan mo't amabalin asyak ti mapan mang birok kan kuana. Ala, ingkaya pa ni Manong mo. Unay kat ngaminan ni tatang aya. Wen nga raw, nabambanog lang nga raw dataon anapan naglako. Problema pa iti masangputan. Manong, awan manan ni tatang. Manan? Wan, sige na Manong, umay kanta mapantabirukan. Ay, sapay aguri-gur jay buridak ko. Kasta ka di? Saan ngamin anagaw-awid itinagmalam? Unay matayang amin ni tatangan. Mapantadamagan ka ni Tata Sator. Amangan no aday jay taltalon na. Nasapa nga inmay dito iti amam. Aw-awisin nak nga aginom. Ngam imbagak asaan akon nga agin inom. Kasta ka di, Tata Sator. Kunak nga rod nga iawid na jay manok nga intad ko kan kuana. Saan pa'y anagaw awid aging ga itatata? Nay, napnapanan nangatan. Panbirbirukan yung ay kan kuana. Ay, dayta nga ro ti problema, Tata. Ay, sigurado an nabartak manon dayjay. Sapay tila pagturturugan ano kas jay an nabartak.
Mare, nagawid ka di mo't laang nila kay mo idirabi eh. Inyawid di may sa akong pare na, Maray. Sina, makapadanag man di kastangar aramiden na. Saruda, pinanawak iji balay may nasapaak na may naglakaw. Imbag ano da kadwa na idibalayo. Ay, mapan kadwaan aji anak ko ang babae. Ay, narigat talaga ti taong adabisyo na, Mare. Pudnot ako na, Maray. Sapay la kumatag balbariwan nila kay mo. Sakbay, amala daw ti amin. Intaray ko ni tatang iji ospital. Tamarigatan nga umangas. Amo ka din ni nanang daytoy? Adapay la iji palengke nga aglaklako. Ay, binaybayan manen ngamin ni tatang ti salunat na. Pakibagan tulangan ka ni nanang. Nga adda iji ospital ni tatang. Uwan ading ko. Pakibagan to kan ni nanang manong. Uwan ading ko. Mapanak to iji ospital inton madamdama. Kat sublatan nakto ko man ni nanang nga agbantay. Nadamag ko ana ospital manan ni pare mane. Wan nga rod, Paray. Adda kami manun dito ospital. Ay, kat kumustan nga eh. Diyak mo numalasatan na daytoy apan nakaatake na, Paray. Anya, Huwan, Paray. Di na ngamin inan-anadan ti salunat na. Saan tayo adadaulan ti bagi tayo? Aywanan tayo, gaputada tayo matlaang ti agsayaat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.